Hi there. Here are a few tips for making small talk. Small talk. Talking casually about simple topics. Small talk, mali razgovor u bukvalnom prevodu, odnosno casual about simple topics. Znači, usputni razgovor o jednostavnim temama. To strike up a conversation. Strike up a conversation. Umjesto da kažemo start a conversation, možemo reći strike up. To strike up a conversation, you can make comments about the weather. Make comments. Praviti komentare, mi kažemo davati komentare o vremenskim prilikama, or the local surroundings. O okolini, local surroundings. Stay away from delicate subjects, sensitive topics. Delicate subjects, delikatna pitanja, like religion and politics, kao religija i politika. You don't want to get into a lengthy discussion. Get into a lengthy discussion. Ući u dugu diskusiju, u smislu komplikovane diskusije, možemo da se posvađamo s nekim. Or have an argument, have a verbal fight. Znači, have an argument, to znači posvađati se sa nekim. Verbal fight. Have an argument. Lengthy discussion. If there is a lull in the conversation, a pause in the conversation, dakle ako lull in the conversation, ask the other person a question about themselves. Ako dođe do zastoja, lull in conversation, pitajte osobu o njoj. If you tell a story, don't go on and on. So don't go on and on. Nemoj preterivati, talk too much. Remember that you're having a brief chat. You're having a brief chat. Kratak razgovor. Recimo možemo nekom reći, hey, may I have a brief chat with you? Hey, ali imaš vremena za kratak razgovor sa mnom, jel? Be careful, budite opazni about cracking jokes. You might end up having to apologize profusely. Many times, profusely. Znači, cracking jokes znači pričati šale, jer može da se desi da morate da se silno izvinjavate. If the person is offended, uvređen. Ako je osoba uvređena. Dakle, strike up a conversation, započeti konverzaciju. Ok, vratit ćemo se na ove, na kraju fraze. Having good communication skills can really improve your relationships. Može da poboljša vaše odnose. People appreciate, znači ceniti. People appreciate it when you get straight to the point. Još jedna fraza, get straight to the point. Talk directly about the essential message. Suštinska poruka, direktno o suštinskoj poruci. Get straight to the point. Recimo, dugo nešto pričate, neko vas skrati, kaže, hey, please, get straight to the point. Ajmo odmah pravu stvar da pričamo. Rather than znači radije nego dropping hints, trying to communicate very indirectly. Dropping hints. Znači, kad neko samo nešto nagoveštava, onda kažemo he's dropping hints. Dropping hints. Još jedna fraza. Of course, nobody trusts a person who tells lies. Ovo vam je poznato, tell lie, govoriti laži, or stretches the truth, exaggerates and distorts the facts. Kad kažemo stretches the truth, to znači malko preterivati ili izvrtati istinu. Znači, govori istinu, ali ipak izvrće. If you always tell the truth, kaže se tell the truth, then people know they can count on you, mogu da računaju na tebe, count on you
When you give your word. Još jedna fraza koju vam je vjerojatno poznat. Give a word. Give your word. Kad daš reč. Make a promise or statement of the truth. Tell lies stretches the truth. Stretches the truth. To je kao ono bele laži, sitne laži ili izvrtanje istine. Stretches the truth. It is also important to watch your tone of voice. Znači tone of voice, paziti na ton glasa. The emotion with which you speak. Emocija s kojom govorite. And avoid making sarcastic remarks. Making sarcastic remarks. Praviti sarkastične zapažanja, šale, kako bismo rekli, sarkastične komentare, jel? Okay. Or disparaging comments. Very negative. Veoma negativne. Disparaging comments. If you must make a complaint, kaže se make a complaint, jel tako? Znači, žaliti se. Try to give constructive criticism. Pokušajte da date konstruktivnu kritiku. Criticism that helps the situation improve. Improve, poboljšati. Dakle, potruditi se konstruktivni kriticizam, konstruktivna kritika. And if you need to ask a favor, to je tražiti uslugu of someone, always do it politely. Don't forget to say please. Don't forget to say please. Politely znači ljubazno, nemojte zaboraviti, kažete molim vas. Don't forget to say please. Ovdje je i kviz koji ću vam dati priliku da sami rešite, a onda ću u narednom nastavku ja da vam rešim, da vam dam rešenja. Znači, imamo glagole ask, hints, allow, profusely, stretched, tone, tako dalje. Ok, dalje. Da li znate ovo od 3 do 9, ova rešenja? Zaustavite, pauzirajte. Ako ne znate, vratite nazad. I idemo od 10. do poslednjeg. Opet zaustavite, ako ne znate, vratite nazad i ponovite lekciju. 17. Telling may be convenient at a time. Može biti zgodno povremeno. Telling, govoriti nešto, može biti zgodno povremeno. Ok. See you soon. Bye.